ndakubwira urumva mfise amashuri yanje mfite diplome yanje mfite PhD yanje urumva nanje nibyo nshaka nanje nibyo nshaka subira yuvuye I can't nese ko naje nje kwiga nkubwiye ngo nundi munsi nuzongeye kusuzugura urumva no biragoye kuko umutima gukunda ntuforsa rero nta kuntu novuga ngo ngiye kumuforsa ngo nkunde ahubwo gukunda umuntu biri sérieux birizana nta muntu abiforsa twongeye kuramutsa nshuti bakunzi ba Iris Rwanda Limited aho muri hirya no hino mu gihugu abakunda Iris Rwanda TV, Iris Rwanda Online Radio, abakunda Silent Killer, Darkness of Christmas, by'umwihariko Ikiriyo cy'urukundo mwagikunze muri benshi abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'uburengerazuba, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali ni Burundi mwakunze filime Ikiriyo cy'urukundo. Uyu munsi nakiriye abantu babiri, umwe mugiye kumubona mu yindi sura mutari musanzwe mumenyereyemo kuko asanzwe ari umukinnyi wa filime ariko kandi n'umunyamakuru, undi ni umukinnyi wa filime mu Ikiriyo cy'urukundo. Araza kutwibwira byinshi kuri we, yaba ari umunyarwanda, yaba ari umurundi, yaba ari umukongomani. Twabwiye ko ari filime mpuzamahanga ihuza abanyarwanda, abakongomani, isi yose muri rusange, muzabonamo n'abanyanigeria mugiye kubona mu minsi iri imbere. Ngiye kubaha karibu. Umwe ni umunyamakuru nkuko nabibabwiye kuko mugiye gutangira kumubona mu biganiro bitandukanye bya Iris Rwanda na Ficus TV bigiye kujya bitambuka buri munsi umunsi ku munsi, muzamubona mu ntara zitandukanye zose z'igihugu ndetse no hanze y'igihugu. Azi indimi nyinshi, ni na Mr n'umunyamideli, n'umufashoni wambika abantu ndetse nawe akiyambika. Reka mbahe ikaze. Muraho neza? Murakomeye. Ngiye kuguha mikrofone uyobora ikiganiro, ngiye ubwo mvuyemo. Murakoze cyane. Aya uri kumwe n'umuntu unanamutwakirira kugira ngo abantu batangire bamumenye kuko numwe mu bantu bazatangira kubona muri filime zitandukanye dukina kuri Iris Rwanda TV. Reka dushimire Google duhaye umwanya. So hano rero mfite umukobwa mwiza nko mumureba hano. Vraiment ngiye nateye amasari. Yambaye neza, aseka neza. So reka rero tumwegere kugira ngo tuvugane nawe atwibwire hanyuma tumwakire. Ego murakoze. Nitwa Miss Anitha. Ndi umurundikazi. Nije navuga ngo mugiye kubona mu minsi iri imbere muri filime yitwa Ikiriyo cy'urukundo. Nkaba nezerewe kubana namwe aka kanya. Ani turakoze cyane. So rero turanezereye kukwakira ikaze. N'abafana ndizera badukurikira baza kukwakira neza. Bari barashatse umurundikazi wundi nacece, so mubaye babiri rero turanezerera kukwakira. Urumva gute kuba ugiye kugaragara kuri kamera za Iris Rwanda? Wabyakiriye gute? Murakoze. Icambere nuko mpuye n'abantu badasanzwe, n'abantu narankunda kubona inyuma ya ecran, tubona kuri YouTube. Rero guhura nabo ni nkuko sinzi, ni nk'umuco umurikiye kuko n'abantu namye nshaka guhura nabo, ariko kubwo uyu munsi duhuye ndanezerewe cyane. Ikindi naco nuko bagiye kuba umuryango ngiye gusohokeramo nerekana impano yanje. Murakoze. Ni nk'abaye bakinnyi bo muri Ikiriyo cy'urukundo ureba ukavuga uti vraiment jewe ndabona azi gukina, kumva ukunze uburyo actinga, kumva wifuje no guhura nawe. Bamwe uko ndababona kuri YouTube ariko barakina n'uburyo ndabazi mu buzima busanzwe, urabona yuko ari abantu babahanga muri industry ya film. Ndakunda Google, ndakunda Cece, ndakunda Afsia, n'abantu bakina ubona ko babazi ibyo barimo, kandi nabo nibo bantu bagerageje kunyankohaja niyo ndabaraba. Donc hari ukuntu uri kurara umuntu ari karakina mega ni hofre yawe canke uri kuribona ukuntu. Donc ivyo bikaguha motivation yuko ico wiyumvamwo n'icumva ushaka kugaragaza nta kibuza ushaka kubikora. Reka tugaruke gato kuri passion yawe. Ni wamenye gute ko ufite passion yo gukina cinema?
Ego, murakoze ni ikibazo ciza cyane ndavyibuka niga mu wa mbere secondaire au fait hari twatangura kwiga icongereza hari ukuntu baduha ngo tukina ama dialogue muri classe donc rero ntanguye kwera nari umuntu nkunda kwactinga nari umuntu nkunda juste kutuma abantu mbona bari attentionné mfise ico kubabwira nkabahaye message yanje uwo munsi yari umunsi wa mbere ngiye imbere y'abantu nkakina nitwundi muntu ico gihe nakinye ndi umwarimu ndabikina neza mvuye kuri stage twese duhejeje barambwira ati wow vraiment ntaje tushoye kongera ko kubera urabizi ahandi yari muri secondaire maze gushikino nakanu juste kwa kundi wactinga n'ubundi bisanzwe ndashaka ko kugira iyo passion maze kutubwira uburyo wabimenye uburyo watangiye abantu bakakwankuraje kugira ko ushoboye so rundagira ngo udukinaga une petite partie yo kugira ngo turebe noneho dukinire tuvuga tuti wow Anitha narabizi neza uri tayari ego nta kibazo dushaka gutangira rero Alain yo Chantal Emeline oui Claude yes Janvier oui Emery aba banyeshuri uko mumamagara habaye iki urinjire nkuko nta nuko nakomanze ku muryango umudo warerewe si mu ishuri se ishuri ni ntabwo mu ishuri hano muri toilette ntabwo ari ngombwa gukomanga umva nkubwira tumfa namwe n'iki ngiki upfa nabande namwe reka nkubwire urumva mfise amashuri yanje mfite diplome yanje mfite PhD yanje urumva nanjye nibyo nshaka subira iyo uvuye I can't njye naje nje kwiga so why urumva urushatsi ubwo rushatsi waruzanye nisuragira ngo ndakubwiye ngo ntuzogaruke mwiri shure utiyogoshesheje urumva nawe ugasuzugura nese genda oya nese ko naje nje kwiga nkubwiye ngo n'undi munsi ntuzongeye kusuzugura urumva no ba maîtresse VIP Mwemize bite VIP kibazo mu mutwe wawe nta kibazo mfite njye naje nje kwiga so naje nje kwiga ma nimero za papa wawe nta telefone afite nta telefone afite ubwo umuvyeyi ashobora kukurihira amashuri akakuyishurira iyo myenda yose wambaye n'izo nkweto nta telefone afite ntayo yarayitaye okay mbwira aho utuye mu rugo akigoryi ndazi nibaza ko nzi kutuye mu imisha ariko ubundi niryo shuri ryonyine mu rugo urumva ivyo ndabizi niryo shuri ryonyine najya no kwiga ngaho genda ubundi ari kuntesha umutwe bon kugira ngo tumaze kwirebera rero vraiment n'umwatrice mwiza kandi ndabona arashoboye ebana yewe rero sinzi niba namuha 10 sur 10 8 sur 10 vraiment ngiye nabikunze nitufite talent vraiment merci byumva gute wumva umeze gute wumva ko ufite impano imeze gutyo ni ikintu gikomeye cyane kuko twese turiga amashuri university tukaziga ariko hari ikintu Imana iba yarakuremanye donc iyo upavenye ku éclaircisa ico kintu kakimenya Imana ntiba yarakiguhaye juste kubw'ubusabusa ahubwo ni ngombwa ngo ugikoreshe utanga message wigisha canke wereka abantu ico wewe ufise muri wewe mu mutima wawe kuko abigisha barigisha ariko twese dushobora kuba bigisha uko turi twese kuko nimba afise hari itandukaniro hagati yanje nawe twese abantu nimagiriranire nshobora kugigisha ikintu nawe ukanyigisha ikindi kandi bitari ngombwa yuko ufite PhD canke fise doctor donc kuba afise talent ni nubundi buryo ushobora gukoreshamo ntanga message yanje nihe image ubona entre cinéma nyarwanda na cinéma ndundi franchement cinéma nyarwanda iteye imbere cyane irateye imbere ni iri civilisé kandi abakinyi batanguye kubona yuko hari iyindi mpano hari ubundi buhanga bahawe rero kandi bakarondera n'uburyo bagashaka n'uburyo
babugaragaza bakabushira mu bikorwa ndetse bagatuma n'abandi hanze biga byinshi kurusha. Niki ubona sinema ndundi ibura kugira ngo nayo itere imbere? Icambere ni soutien, ni partnership, ni sponsor. Donc irose abantu bari expert, abantu bafise experience bakagenda bagaba traininga, kandi ikindi naco aba jeune cyane twebwe kera twari abantu bakina amafilme abazungu, donc kibaza ni gute bigenda, ariko harageze yuko umuntu wese yiraba akaraba nimba hari yindi impano afise. Ushobora kwandika igitabo, ushobora gukina filme, ushobora gurealiza ikindi kintu, ariko icambere ni ukubanza ugapwiza mw'iyo source ukamenya iyo mpano ufise. Nimba umaze kumenya yuko ufise impano yo kwactinga, kuko impano ushobora kutayibona wewe ubwawe, ariko iyo umuntu umwe babiri batatu bamaze gukomanta akavuga ati ibintu urabishoboye, akwa bon peut-être ni ijwi ry'Imana riko rirakubwira ati il faut entreprendre, ntuzi uko bizogenda. Kandi nanone ukaja nayo esprit conscience ivuga iti hari ico ngiye gutanga. Ego. Bon, ikindi nakubaza, akenshi muri sinema hari abakinyi bakina ibintu ubona imico mibi, barimo barasinda, barimo barabajura, ari malaya. So rero wewe niki ubwira abantu kugira ngo abagukurikira bavuga ati uriya muntu akina biriya akibaza ko ari byo ukora mu buzima busanzwe? Icambere ico bita acting, nuko actinga donc ukafata indi image kugira ngo utange message yawe. Rero kuba nakinye ndumujura, kuba nakinye nyurumogi, kuba nakinye nkora ikindi kintu kitari ciza, c'est pas dire yuko ico kintu ndakora mu buzima busanzwe, ahubwo ni ya message nashatse gutanga, nerekana ingaruka mbi zirimwo, nerekana ibibi byacu, nerekana n'uburyo iyo ukigiyemwo uburyo ushobora kwexkiva ukakivamo. Ariko si kuvuga ngo nimba nk'indi umujura ngo ndumujura comme tel, oya. Donc abantu bakwiye kumenya yuko iyo umuntu avuze kwactinga nugufata image yindi ukayishira ko juste kugira ngo umurikire abandi bantu ico ushaka kubereka n'ico ushaka kubigisha. Nakoze. Reka ndabibutse ko turi kuri Iris Rwanda ni ikiganiro tuzanamo abantu tumirwa bagiye batandukanye, bafite izina, bafite ibyo bakora, kugira ngo bahe inama urubyiruko kenshi kugira ngo narwo ruhaguruke rutere imbere. Sobanuro dufite umutumirwa n'umukinnyi wa filme, kugira ngo abenshi babibonye ko afite impano, kandi impano nziza ashobora kwiteza imbere kandi agateza n'igihugu imbere entre u Rwanda ndetse n'u Burundi. So turacyamufite, ndagira ngo nongere mubaze Anitha. Yego. Niki ubona filme Ikiriyo cy'urukundo izakugezaho? Icambere Ikiriyo cy'urukundo n'imbere yuko ndayinjiramwo hari ico yamfashije, kuko ni nkuko nabivuze kare, ni filme yerekana ubuzima bw'ugwaruka, ubuzima bw'urubyiruko. Donc ibintu tunyuramwo c'est pas kuvuga yuko ari karande, ari ibintu umuntu akwiye guherana canke agira iki, ahubwo iyo uparvenye kubona message nk'iyo urumva nawe yuko hari ahantu igukuye naye kugejeje, kandi umaze kwisanga muri ya kategori yo kubona yuko ushobora gutanga message wicishije mu kwactinga mu Ikiriyo cy'urukundo caramotive kuvuga ati okay, nimba abandi barabishoboye, nimba abantu bashobora gutanga message, nimba abantu barabonye yuko mfise iyo mpano, pourquoi pas nashobora kugira exploit. Donc Ikiriyo cy'urukundo cyanyigishije ibintu byinshi, cyane kuba uwundi we nkagerageza kuba guharanira kazoza kanje. Urakoze cyane. Hari ikindi kintu ababyeyi buriya iyo abonye umwana ashaka kujya afite iyo talent, bien sûr arashaka gukina, arashaka kuba umwactrice, ariko bikaba ingorane kugira ngo umubyeyi yemerere umwana, akavuga ati biriya si byiza, ugiye mu mico mibi, ugiye kwitwara nabi, ugiye kugera bizakwigisha indero mbi. So ni nk'iyo message wahereza ababyeyi, surtout ababyeyi en general, kugira ngo byibura bareke abana bagiye muri sinema? Ego, murakoze.
icambere abavyeyi sinobajuja cyane kuko umutima w'umuvyeyi aba yumva yuko yo guproteja ubuzima uko ashoboye kose kugira ngo akurinde ikintu cyose co hungabanya ubuzima bwawe. Ariko nanone nk'iyi si ikintu kidukuza cyane ni ugufata umwanzuro, uwo mwanzuro ukawufata uzi ko ufite principe zawe. Rero uzi ko we wa muvyeyi wareze umwana ukaba uzi ko umwana afite principe agenderako, kandi ukaba uzi yuko hari n'indi mpano Imana yamuhaye, iyo mpano ashobora kuyikoresha akigisha abandi canke akagera aho ageze juste kugira ngo peut-être yiteze imbere, ateze imbere n'umuryango n'igihugu. Muherekeze mugo rugendo, ntumuhagarike, ntumubere barrière ngo umubwire ngo ntibishoboka ugiye kwiga ibintu bibi, ahubwo mwereke yuko bishoboka, ahubwo we muri ya experience ufise umuherekeze, umwereke ni wabona agiye adevye gato ntumukureyo ngo umukure burundu, ahubwo mubwira uti aha wari kubigenza kuko abavyeyi bama bari nubwo ni nk'aba ange, ubundi ni nk'aba marayika bo kwisi bagendanira abana babo. Donc rero ico nobwira abavyeyi bumve ko bagerageze gufata iyo risque, niko novyita, bagerageze gufata iyo risque yo kureka abana babo expose talent zabo, bazexploiter, babe nico bakwiye kubaco, kuko hari umuntu ubera barrière ugasanga ntabayeho ubuzima yakabaye arimo, kandi ugasanga ico nyene ashaka gukora nico kimuteje imbere. Yego ko ndavyumva. Urakoze cyane. So tuributse ko turi kumwe no mukinnyi wa filime mu Ikiriyo cy'urukundo. Anita, hari ikintu sinzi niba ubyumva muri sinema nyarwanda bavuga ko habamo ruswa y'igitsina kugira ngo umwactrice azamuke kandi izina rye rimenyekane mu ruhando rwa sinema hano mu Rwanda. So akenshi tukunda kubyumva babivuga babihugizwa. Ese wowe ubyumva gute? Eske ni ngombwa kugira ngo wa mwactrice atanga iyo ruswa kugira ngo azamuke, cyangwa se yakora wowe kubyumva kugira ngo azamuke? Eske ni ngombwa ko abikora cyangwa ni yihe nzira wowe ubyumvamo? Je uko ndavyumva, antuka kugira ngo unyemere kwinjira muri kuja gukina muri filme yawe, hari ico warambonyemo sens ya talent yo gukina. Donc nimba warantoye ukabona yuko uzi yuko nzi gukina, okay, tugiye kurabira mwiyo sens nyene, ivyo bindi ntibifeza parti. Rero je kuvuga ngo umuntu ngo uranyemere yuko nkina muri filme yawe kubera twaryamanye, ivyo sinzi ni yindi mitekerereze ntumvi yariyo. D'ailleurs nta nuko uyoba ari sinema igiye kwankuhaje abantu ngo expose talent ya, ahubwo ni nko kubaruha muri hwine, ni nko kubahwina nyene canke none ubuzima bwabo. Rero jewe ivyo sindabishigikira na gato. Jewe nyemera kubwo talent mfise, ntunyemere ukumbona ngaragara, ahubwo unyemere kuco nshoboye gutanga mu actinga, mu gutanga message nkina film. Anita, dusoza, niye message waha abantu badukurikiye en general n'iki bababwira? Murakoze. Icyo ndababwira icambere nuko nezerewe kuba imbere yanyu. Ikindi kinejereje nuko ntangwe gushimire d'ailleurs abanyemereye kuza ku expose talent yanje. Ikindi message notanga nuko tugiye kugerageza uburyo bwose dushoboye kugira ngo dutange message dufise, kandi tuyitange mu buryo buzoshimisha abadukurikira. Reka tugushimire. Urakoze cyane, ndabashimiye. Turashimiye Anita wari wasuye ahangaha
tubibutse ko ari platform ya Iris Rwanda yo kugira ngo tuzamure impano zitandukanye kandi tuzatubatumiriza aba star bagiye batandukanye haba mu hano muri Musanze haba ahuye ya Musanze Kigali Rubavu umuntu wese uzi ko ashining muri iyi region yo mu Rwanda tuzakitumugezaho so ushaka twandikira muri commentaire tubwira ninde mu star wifuza ko tusura tumuzane hano ubutatwazamuzana reka tubashimire kandi tubabwire ngo stay tuned kandi mukomeze mudukurikirane murakoze cyane. Alright, murabyumva ese koko twababwiye ngo nabantu babiri umwe ni umukinyi mushya undi ni umunyamakuru mushya mubakiriye muti baramwenyura neza twatangiye amanwa ari yose ariko tumaze gufata ijoro mu kirundi babyita nijoro nyene ariko nk'ubu ni ku mugoroba babyita ubu ni ku mugoroba canke ku muhingamo za ijoro ryitangwe mu Gikiga nijoro nijoro Manyakigali ni nijoro niko bavuganye nijoro niba mwambaye neza ntabwo twagize umwanya wo kugaruka ukuntu mwambaye mperuka ushaka udakunda impeta mwana oya sindayikunda oya mba numva kuba naturel bimpagije naturel se kutariwe oya naturel genre kunzara wasize ku minwa ku matwi yego no ku mutwe yego harabura iki ku nzara no ku ntoki no na he ku nzara yego harabura iki harabura vernis harabura donc utuntu twose bashiraho juste kugira ngo umuntu yumve ko yagaragaye neza ariko jewe mba numva comme ça ça me suffit mba numva asa neza. Akantu boyfriend wakunda kubukora kumva urishimye nakaye ihag mudusurize no murundi no munyarwanda ubu ntawe uhari umaze kutubwira ko ahari oya bon yara umva baraza bakagenda donc ariko sikameme sinovuga ngo sinamwigeze kameme sindo mubi ariko yego umukuga tubekizuba biri kurenga mumaze kuba nijoro uzaha akantu girlfriend wakunda kubukora kumva urishimye nakaye sha mukumamagara byibura nka gatatu ku munsi niba tuzi oya nukumamagara bakambaza eske wariye eske umeze neza biranshimisha. Uramutse wisanze kiyaguhereza zisumbye izo Anita guhereza uyu munsi wa none muhuye bwa mbere wabigenza ute? Ndumva nago so navuga guki sinzi ko navuga ni ibintu ni ikibazo kigoye kugisubiza ariko buriya ko tumara igihe kinini nta kosa turahuriramo ubwo rero urumva ko wenda Anita ashobora kuba friend wanjye cyane iri close nawe akaba nyine inshuti yanjye ariko tukagira limite nyine. Anita uramutse wakunze zahabu nize tekinike wakoresha kugira ngo ubashe kumwiyegurira abo mukunzi wawe forever? Biragoye kuko umutima gukunda ntuforsa rero nta kuntu novuga ngo ngiye kumuforsa ngo nkunde ahubwo gukunda umuntu biri sérieux birizana nta muntu abiforsa rero sinumva yuko nenda kuja kumuforsa ngo ibimenyetso wakoresha sinzi byabaye ngira no bimenya ariko ubu nabyo sinzi ikintu ko ariko mu rukundo ntibaforsa. Alright,
murabona ko ijoro rimaze kuba ijoro, amatara yatangiye kwaka. Twakiriye Iberi anyure nk'inyuma gatoya yanyu ajyemo hagati kugira ngo mbonere gupresenta ikintu twashaka kugaragaza uyu munsi. Ni urugendo rutoroshye, ni urugendo rurerure kuva Iris Rwanda ifungurwa kuri 31 z'ukwa munane, tugatangira kwereka filime tariki 21 z'ukwezi kwa 9, twatumaze umwaka dukora filime. Uyu munsi wa none filime ni nziza, zirigisha abanyarwanda, zigisha abantu batandukanye hanze y'igihugu no hakurya y'amazi magari i Burayi, ariko by'umwihariko nta kintu turabonamo cy'umusaruro ufatika mu buryo bwa in terms of money, mu buryo bw'amafaranga. Ntago turajya ku rwego ruduhereza amafaranga. Ariyo mpamvu twavuze ngo reka tubakorere filime kuwa mbere, kuwa kane, kuwa kabiri no kuwa gatanu. Kuwa gatatu tuje tubahereza ibiganiro, kuwa gatatu no ku cyumweru. Ariyo mpamvu tubazaniye abanyamakuru. Hano umuyoboro wa kabiri twafunguye witwa Ficus TV. Ficus bivuga ni igiti cy'amata, natwe turabanyamata. Turagabura, hari benshi tugabura mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umutima, kandi bakabona neza, bakumva batuje, bagatekana. Tubazaniye abanyamakuru babiri rero, aribo Zahabu. Mwakiriye mwabonye ko abishoboye. Ndizera baraza kujija bama amanota niba mbishoboye cyangwa nabishoboye. Yes, oya urabishoboye, nge nago confirmye, kandi mbere yuko confirma ntaga abantu icyo nashimye babagishimye abantu badukurikirana n'abandi bari budukurikire bashyashya, ndizera ko bari bushimye. Tubyizera. Zahabu asanzwe ari umukinnyi wa filime, akaba n'umufashoni, akaba n'umuririmbyi ugikora cover, utarakora indirimbo ze. Mu minsi iri imbere dushaka kuzamutwara muri Ayorash agakora indirimbo ya mbere. Bikomeye cyane. Alright, turi kumwe na Hiberi, numwe mu bantu nawe muzabona kuri mikoro. Abangaba bagiye kuzenguruka igihugu cyose bakora inkuru zitandukanye. Nanjye Mr. Google tuzakomeza tubane mu biganiro bitandukanye, tubane no muri filime, ariko by'umwihariko abangaba ngira ngo mbakire namwe mubahereze karibu, mwihangane amashusho ya nijoro kuko bwamaze kwira cyane ku buryo budasubirwaho. Dushimire cyane umurundikazi. Murakoze nawe. Uyu nguyu yaje gusanga Cece Miss Gateka Chelsea, mwaramukunze cyane muri filime Ikiriyo cy'urukundo, kandi turacyari kumwe nawe, mugiye kuzamuna muri season ya 3, kandi tuzakomezanya nawe by'umwihariko ko tubonye impanga ye cyangwa se muri umunawe, cyangwa se subwo wabona umuntu umunawe wawe mukuru we. Numuvukanye n'umuvandimwe. Ntiturabimenya niba ari mukuru we cyangwa muri umunawe, muri filime bizisobanura, ariko kimwe nababwira nuko ari umwe mu bakinyi twakiriye kandi beza, muzajya mubona kandi mukaryoherwa nawe. Abashinga ntahe, abantu muri Zambia mwumva ikinyarwanda, abari muri Congo basebona abanyo muri hariya muri Uganda, nze mbimanye ibintu bizaba biri burunji. Ikindi nababwira, twicaye kuri Apeti na Backrise, ni kuri Wisdom School. Ni imbere ya Wisdom School ugana mu Kinigi. Ni ahantu heza wasohokera n'inshuti zawe, ni ahantu heza wakorera ubukwe, ni ahantu heza wasohokera muri honeymoon, wasohokanye umukobwa mwiza nk'uyu nyicaye imbere wicanye na Zahabu. Umunsi yabishatse yazamutemberana, bagasohoka ari batatu bakica couple. Ntabwo mvuze ngo muzasohokana muri couple, mukazaryoherwa. Amahoro y'Imana nabane namwe. Mwakoze kutwumviririza kuri Iris Rwanda TV, Iris Rwanda Online Radio, Iris Rwanda Limited, Ficus TV. Genda kuri Ficus ukore subscribe, ibiganiro bikuriyeho ku gihe. Buri munsi ni ibiganiro bibiri, saa 3 na saa 9 ni ibiganiro bibiri bizajya bibageraho. Kitabageraho muhamagara Zahabu, muhamagara Hiberi. Mu minsi iri imbere tuzabatangariza umukameramani uhoraho uzakurana nabo urugendo rwo kuzenguruka igihugu cyose. Ciao ciao, umuri Imana nawe namwe mwaduteze amatwi, turabakunda cyane.